berdiak ke jing sumar ke babah ke babiang umdai bikin layap Katanat Social Welfare jong kejela kala Pyllait Paidbah ya kan Nasha Mukht Bharat Abhiyan hat Raisam Hall ha office jong Deputy Commissioner West KHASI Hills District da kecing temu ban penlong ya ke India kari ka balait na Drok ha kani kecing yalang la ken thop ru ya kinong yalam snong kinong hikai bat kinong tre ban ya kren halor kecing kio jong kecing di buan u MLA kanong stain uba Gabriel walang ulaya shimbenta kum ukongsan haringkat bat USP ka West KHASI Hills u Bikram Armara Hakaba layadan lang i District Social Welfare Officer i Dekresha Pakenten bat kiwe. Hakani gajinya lang layashim bentaru da urang basnong ki kena skul bat kinong hikai. Ugas untuk berusma untuk patok, untuk tempat pendik pada bunga. Sesuatu langop sisil, langop ketausin. Saya kalau wei juga jadi bener begini. Lagani ini jadi bener. Hakum kali kepor, bakat lagi isni kata nakir. Kalau lagi kamera kacunga kacungi mana wei, lagi isnom, lagi officer, lagi nonggalam terbalang, lagi nongikai, lagi principal, bagi ini bagi siapa, bagi aku. Bat penting aku bagi kepor, bat penting aku bagi kepor. Saya kalau wei kacungi ke dalam, bat lembah kacungok aku ni jintrin jauh ni drugs.